ba Pastor Mulimbara nibetumbwitira mukuru w'enyekereza y'abarokore ya Born Again Faith Ministries ahabwe cyange cya burenge bwizoba kandi urukwebembera amakanisa ga Daystar umwihanga. Bishop Nathan Ibrahim turiyamureba habwo kutekatekwaho okuba yariyangatanise sente zirukwingana $500,000 ezabahirwe mukuru w'ihanga. President Museveni akazituhereza kumubarazinga kumurondera kandi ubwo twaza kushanga twashanga ngwitwe umusindezo tukabatarmu abo bo bazishaba aba ebibahandikira tukubimanya mbone nyo naningira ngo abakuru bareke kuturwanisa kutufura mu cyo kurwana n'abakuru batayi babo ahubwo nyonga Pastor Nesmas isendezo ezibagambo wa Bishop Nathan Ibrahim ubu yabe nahandika ro kuzishaba iyo meki yazishabire mwene twashanga ngo esendezo uko kukano yatushoborera yitwe twine nitwe kushabe zitu ezirakore project zitu sente zitu ntizidemaninga $5,000,000 ezinasana ari kugamba ngo aine kandi aho akatugambira ngo akariyo $2,500,000 ariho balance ya $2,500,000 bwenezo nitu ntuzenda kuzirebaho nk'abashumba bambarira ahabo umurimo gwo gukora mobilization y'akaruru ka president tugabanye buri musumba afune ko zafuna tugende tukole umurimo gwe sente ezo twagala sente kuka kumbi manyire nanye kumbi huliro munanka omusako zitu ezaba pastor ba complaininga ne sente za rugereyo on behalf of pastors kandi icyo tumwa tutekamu izina lyange lya surfacinga bagira aposo wire na wakalya ngo miliyoni zingayi naye buzeze sente nango mukubanza nkanta kwikiriza ngo ino wafunire sente ezo nkani cya kanisa nkani manyati ino wafunire sente ezo ngabwana babija biyayo evidence nanye naza kutimanya ngo ino wihire yo sente no kuba stwarize tinkumanya ko kuba stwarize mu butumwa bw'umwaka w'umusigo w'2026 arukugaruka mwebero ku mugambo ho kuba yariyangatanise sentezi. Bishop Nathan Ibrahim turiyamureba ashabere ba pastor bagenzi bo Mulimbara kutandika kwesiga ruhanga bakaruga habyensi babane benda ku rugomboro. First of all tindikora mu State House kandi cya kabiri meeting y'abasumba tinguma banyibire kunyeta oba tinjimanyire kandi tinjibayiremo kandi kindi cya kashatu wanikindo babuze ba pastor abo orebe abo kwatugunu kurugacana na mukaga ntira President Museveni akaruru butosa buri mwaka babatwekera sente zo gukora campaign noni manya musente nezibagamba ngo bakaziheza Bishop Nathan tuzuru sente zikiriyo mu government kure ko no babihereza obutaba hamwe obutakwatanisa obutamanyana ba pastor bambarara bakirankahi obwesi jubantire mu kuntuma okubaretera sente kandi ukaba buri kindi kibuzo cya kasatu bakasta mu rukiko ki na minutes ki na evidence ki zibampiri kurango bapasa bona omuri bara batume Bishop Nathan Ibrahim tuyamureba so ibi nebuzi mu mwamushimire kuba mbabuza omubutumwa nubwo bumwe Bishop Nathan ashabira abanya-Uganda okutera karuru ko businge okwezo kurukwija okorugera hari Bishop Nathan betebekanisa okushagika President Museveni mu karura karukuza kuterwa 2015 by'okwezi kukubanza aba Pentecost nibachagama ntugwero bazura President Museveni konka kigendura kitu ni kimwe ni witu ntumweta muzahura weitu abo kuba itutekanisa tuzabarokore zikazi kingirwe kwizera tureza freedom of worship mbwenu emwemwe tukubireba konko muntu wakudwirireho akuteraho mbiri neitwe no kwisi hati tumutera ugundo mbiri nico kusangira ngo campaign zeitu okushaba kwetu ubusaki bwetu nitubizishira President Museveni abo kuba ainehi yayirekanisa yabarokore yabere kingi Gasha kwa Ram Edwin.